henda yanduna auna na zwimwe ndi swinganizo zwila ndi mafhungo ahone adzula akupisa akutu. Guys, I'm sorry I'm posting this video late, but yo, it's been a hectic day. It's been a very, very hectic day. But as on is only what do what this do why hectic mafhungo care. Gomba wamdiba ni mzana, the hit maker Makhadzi. Zoitia ndizoro skane pala mro abakushare ka social media akwama mapungori manager wawe na wori Rita D ono mzana wamdi wori Rita ne power anodibe so what the artist manager anodishuma na bambi banji mara hosika dishuma zana Makhadzi asikone bashuma zwa kudinga manda hasika une Makhadzi asika une abahone pezi uko bana tides yori nganthandani hoba the best artist manager ngandile na manager nga maybe artist ko hustler deal no push or asukane pona bahone una problem ni abori kitaka zi finances bazibone zi finances zi chelede mula zaka ukuba na mafungo ri Makhadzi hako wana uthora wanga chipinga hako wana uthora wolingana zwino zabazo ndizoro perform December bangwa kwamborene pa the way perform ngayo Makhadzi have made over R1 million pezi usika zwino ukusika une abori hako wana chelede yawa akubhadeliwa chelede yawe ozama ufone na Rita azama ita zothe na newa ba team yawe ngatwamba uri team ine yawe ine yabori bakushuma na yabori ikarita D entertainment wothe butsima dzi phone auna kupindula hadi uri bagai musa kito renga zwithu ukiora thome ato humbela chelede and then ndo difiko jene ko jena pezi songo jena zinozo kusiya zuko mubai sangamana zuko frustrate zinozo siya zuko mupa na depression odo zuko nguya diambori na mafungo ne la musi achi poster zwithu murawani ngei na the account yo heki wa diambos lona zwila thaidzo auna imwe chitaka management right chitaka financial management thaidzo ndiyeneyo zwine namusi otsima phone ukomcosta because zigigi zimwe zikupira adibana bonge banje bana kudiamba zino kudiamba zone sika zwino Rita D offline na yako wanara Makhadzi na yero dizamu mfonela pedera simuwane pezi will keep you guys updated nanga ndisedza nepa mafungo kendo diabya nepa urusika unebewe nakono abara arani khoda mongwa one uri ndo abara zwa budi jena nepa la ka website www.zwachitangani.co.za ni to wana na abara na pfesesa ngori Makhadzi kusumbedzisa zwinji nga manda panoni uri ngongo zwinako toda zona ndizori Rita ka chinchendela dzawe abashume baise phanda kha mubadele chelede dzawe ngori udonga safunga vhuladza mbilu ukhulira gomba kheli so zwino ngo ai zwithu aziko chimila nga ngona nne ndiduka ndisiwana ni ngwana ndo mahunguni nisihangwe 0826937124 ni ngwana hone Twitter, Instagram, WhatsApp, everywhere ndi available zwingo zwingi zina nkhomlo ndi ambe ngazo nyazidiwa ni yankwama bathu gomba likholira Rita ningazo nda